එය විශ්වාස කරන්නට ඔබ සූදානම්ද? NLB ජීවිතයේ සිහිනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය. ආයුබෝවන්. වණකම්. ඊයේ වගේම අද වගේම හෙටත් වාසනාව වෙනුවෙන් ඔබ තබන බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කරන වාසනාවේ සුබ අඩහෝරාව NLB ජාතික ජයවර්ණයයි අපි මේ විදිහට අදත් ආරම්භ කරන්නේ. கொடுக்கின்ற வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி சூப்பர் பரிசு வெற்றியாளர்கள் மற்றும் ஏராளமான அதிர்ஷ்டசாலிகளை உருவாக்கும் அந்த அதிர்ஷ்டமான அரை மணி நேரம் ஆரம்பிக்கின்றோம். NLB ජාතික ජයවර්ණය. වාසනාවේ තෝතැන්න NLB අපි මේ අවුරුද්දට බිහි කරන 4 වෙනි සුපිරි ත්‍යාගලාභියා ඊයේ දවසේදී බිහි කළා. මෙගා පව ලොතරැයියෙන් මේ අවුරුද්දට බිහි වෙන පළවෙනි සුපිරි ත්‍යාගලාභියා විදිහට ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි තෑග්ග ඔබ දිනාගත්තා. ඒ වාසනාවන්තයාට සුබ පැතුම් එකතු කරන අතරේ මතක් කරනවා අද ඒ විදිහට වාසනාව උදා කරගන්නේ ඔබ වෙන්නට පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ஆம், நேற்றைய தினம் இந்த வருடத்திற்கான முதலாவது மெகா பவர் கிராண்ட் பரிசு சூப்பர் பரிசு வெற்றியாளர் ஒருவரை நாம் உருவாக்கியிருந்தோம். அவர் இந்த வருடத்தில் தெரிவு செய்யப்படும் 4வது சூப்பர் பரிசு வெற்றியாளர் என்பதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டு இன்றைய நாளுக்கான அதிர்ஷ்டமான உங்களுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம். එහෙමනම් දැන් හඳුන්වා දෙන්නම් අපේ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය. අධීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත පරිගණක නිල වාර්තාව අද ලබා දෙන්නේ දිල්හරා අමරසේකර මහත්මිය. අද අපේ අධීක්ෂණ මණ්ඩලය බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් රංගී කෞශල්‍යා හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ සී ගමගේ මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කින්ස්ලි ගුණසේකර මහතා, ජාතික විගණන කාර්යාලයේ විගණන අධිකාරී PEN පීරිස් මහත්මිය අද දවසේ අපිත් සමගින් එකතු වෙනවා. இந்த சிறப்பான நடுவர் குழா முன்னிலையில் இன்றைய நாளுக்கான சீட்லிப்புகள் இது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. අදත් ලොතරැයි වර්ග 8කින් ඔබට වාසනාව උදා කරන්න අපි සූදානම්. ඒ නිසා මුලින්ම අතට ගන්න NLB ජය. කොයිතරම් තිබුණත් මදි කියලා හිතන නිසාම අදත් අතට සල්ලි වෙනුවෙන් 355 වෙනි වතාවටත් NLB ජය දිනුම් අදින්න අපි සූදානම්. உங்கள் கைகளிலே காசுக்காக NLB ஜாய சந்திப்பது 355வது சிட்லிப்பில். එහෙමනම් අපි දැන් යමු වෙනවා දිනුම් ඇදීමට. NLB ජයෙන් අද ඔබට ජය ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලායි අපි දැන් බලන්නේ. අද ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය V ජයග්‍රාහී අංක 7.2.2. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து V வெற்றி இலக்கங்கள் 7202. රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට දායක වන ඔබේම ලොතරැය NLB ජය 2025 වසරට රුපියල් කෝටි 15කට වැඩි දායකත්වයක් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල වෙනුවෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. එහෙමනම් දැන් පුළුවන් අද දවසේ වාසනාවේ තොරතුරු කියන්න. Today NLB Jaya's winning English letter is V and the winning numbers are 7202. අද NLB ජය තුලින් රුපියල් ලක්ෂ 5 ජයග්‍රාහකයෙක් අපි බිහි කරනවා. වාසනාවන්ත ලොතරැයි පත අලෙවි කරනවා ගාමිණී වික්‍රමසිංහ මහතා අපේ දොඩම්ගස්ලන්ද NLB අලෙවි නියෝජිතවරයා. ஆம், இன்றைய NLB ஜாய சீட்லிப்பிலே 5 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசில் ஒன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த டிக்கெட் ஆனது தொடங்கஸ்லந்த எமது விற்பனை முகவர் திரு காமினி விக்ரம் சிங் என்பவரால் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. ඒ වගේමයි රුපියල් 50000 ජයග්‍රාහකයන් 34 දෙනෙකුත් අපි බිහි කරනවා. அத்துடன் 50000 ரூபாய் பணப்பரிசில்கள் 34ம் வெல்லப்பட்டுள்ளன. ඉතින් අද දවසේ NLB ජය තුලින් වාසනාවන්තයින් 70740 දෙනෙකු අතරේ රුපියල් 60,84,680 මුදලක් අපි බෙදා දුන්නා. அதன்படி இன்றைய NLB ஜாய சீட்லிப்பிலே 70,740 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 60,84,680 ரூபாய் பகிரப்பட்டுள்ளது. நிச்சயம் தனயோகம் ஹந்தஹனவின் 1396வது சீட்லிப்பில் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்க நானும் ரங்கனாவும் தயாராக இருக்கின்றோம். ඔබේ වාසනාව බලවත් කරන නියත ධනයෝග හඳහන 1396 වෙනි දිනුම ඇදීමේ වාරයයි දැන් අපි ආරම්භ කරන්නේ. හඳහනෙන් වාසනාව උදා කරන වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතයයි මේ තෝරගන්නේ. முதலில் அதிர்ஷ்ட லக்னம் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. අද ජයග්‍රාහී ලග්න සංකේතය ධනු. தெரிவு செய்யப்பட்ட அதிர்ஷ்ட லக்னம் தனுசு. දැන් අපි තෝරගන්නේ ඔබට වාසනාව උදා කරන ජයග්‍රාහී අංක 4. அடுத்து 4 வெற்றி இலக்கங்கள் இந்த வேளையில் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன.
මුල්ම ජයග්‍රහී අංකය අංක 9. முதல் வெற்றி இலக்கம் 9. මීළඟ ජයග්‍රහී අංකය අංක 43. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 43. ලග්න සංකේතය දනු ජයග්‍රහී අංක 9 අංක 43 අපි තෝරගෙන අවසන් බලමු මීළඟ ජයග්‍රහී අංකය. මීළඟට ඔබට වාසනාව ගේන්නේ අංක 37. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 37. මේ තෝරගන්නේ අවසන් වාසනාවන්ත අංකය අංක 53. இறுதி வெற்றி இலக்கம் 53. අපේ රටේ ශක්තිය රණවිරුවන් ඔවුන් රැක ගැනීම වෙනුවෙන් පිහිට වූ රණවිරු සේවා අරමුදල වෙනුවෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට හඳහන ලොතරැයියෙන් 2025 වසරට රුපියල් කෝටි 25කට වඩා වැඩි දායකත්වයක් ලබා දීලා තිනවා. සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 18 දෙනෙකුත් ගිය වසරේ අපි බිහි කරලා තිනවා. බොහොම ස්තුතියි. එමනම් බලමු අද හඳහනේ වාසනාව ගැන. Selected zodiac sign is Sagittarius and the winning numbers are 9, 43, 37 and number 53. අද 1396 වෙනි හඳහන දිනු මැදිමේ වාරයෙන් රට පුරාම ජයග්‍රාහකයන් 1,39,878 දෙනෙක් අපි බිහි කරනවා. ඔවුන් අතරේ රුපියල් 84,17,140ක මුදලකුත් අපි බෙදා දෙනවා. ஸ்துதி ரங்கனா இன்றைய ஹந்தஹான சீட்டிலிப்பிலே 1,39,878 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 84,17,140 ரூபாய் பகிரப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளைய தினம் ஹந்தஹான சீட்டிலிப்பின் சூப்பர் பரிசாக 44,37,907 ரூபாய் 20% அமைகிறது. හෙට ඔබේ වාසනාව බලවත් කරන හඳහනේ සුපිරි තෑග්ගේ වටිනාකමයි මේ මතක් කරන්නේ රුපියල් 44,37,907.20ක්. සරුසාර හෙට දිනක තිරසාර අත්වැල සදන සත්දිනම ජයනියත ගොවිසිත මේ වාසනාවන්ත 4,329 වෙනි දිනු මැදිමේ වාරය. 7 நாட்களும் வெற்றியை நிச்சயமாக தருகின்ற கோவிசத்தவின் 4,329வது சீட்லிப்பு இதோ ஆரம்பமாகின்றது. 6 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிக பெறுமதியுடைய சூப்பர் பரிசு உங்களுக்காகவே தயாராக இருக்கின்றது. රුපියල් කෝටි 6 ඉක්ම වූ සුපිරි තෑග්ගක් ඔබේ කරගන්න දැන් සූදානම් වෙන්න. එහෙමනම් දැන් අපි තෝරගන්නවා ඔබේ අතේ තියෙන ගොවිසිත ලොතරැයියට ගැලපෙන්න ඕන ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය. அதிர்ஷ்ட ஆங்கில எழுத்து இந்த வேளையில் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. අද වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය D. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து D. ඔබේ වාසනාව තව වැඩි කරන ජයග්‍රාහී අංක 4යි දැන් අපි තෝරගන්නේ. அடுத்து 4 வெற்றி இலக்கங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தெரிவு செய்யப்படுகின்றன. මුල්ම ජයග්‍රාහී අංකය අංක 48. முதல் வெற்றி இலக்கம் 48. ඊළඟ ජයග්‍රාහී අංකය අංක 54. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 54. ගොවිසිතෙන් මීළඟට ඔබට වාසනාව උදා කරනවා අංක 75. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 75. අද තීරණාත්මක අවසන් ජයග්‍රාහී අංකය අංක 41. இறுதி வெற்றி இலக்கம் 41. කෘෂි කර්මාන්තය නගා සිටුවන දායක වන ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල වෙනුවෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ගොවිසෙත ලොතරැයියෙන් 2025 වසරට රුපියල් කෝටි 66ක දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි ගිය අවුරුද්දේදී සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 5 දෙනෙකුත් ගොවිසෙතෙන් බිහි කරලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. දැන් බලමු අද දවසේ ගොවිසෙතේ වාසනාව ගැන.
Today, Govishata's winning English letter is D, and the winning numbers are 48, 54, 75, and number 41. ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් එක්ක ජයග්‍රාහී අංක 3ක් ගලපා ගැනීමෙන් රුපියල් 2,50,000 තෑගි ඔබට දිනා ගන්න පුළුවන් ගොවිසෙතෙන් විතරයි. අද ඒ විදිහට වාසනාවන්තයින් 3 දෙනෙක් බිහි වෙනවා ලොතරැයිපත් අලෙවි කරනවා. මෙන්න මේ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන්. එච්.ඒ. ධර්මසේන ඇලකන්ද අජන්තා නාමලී මාතර ඒත් එක්කම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කෙනුත් වාසනාවන්තයෙක් බිහි වෙනවා. ඒ අනුව අද ගොවිසෙතේ සමස්ත වාසනාවන්තයින් 1,22,676 දෙනෙකු අතරේ රුපියල් 81,39,720ක මුදලක් අපි බෙදා දුන්නා තින්නේ. ஸ்துதி ரங்கனா இன்றைய கோவிசெட்ட சீட்டிலிப்பிலே 2,50,000 ரூபாய் பணப்பரிசில்கள் 3 வெல்லப்பட்டுள்ளன. இந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் உட்பட மொத்தமாக 1,22,676 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 81,39,720 ரூபாய் பகிரப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளைய தினம் கோவிசெட்ட சீட்டிலிப்பின் சூப்பர் பரிசாக 6,94,20,158 ரூபாய் 80% அமைகிறது. හෙට 4,330 වෙනි ගොවිසෙත දිනුම ඇදීමේ වාරයෙන් ඔබ දිනා ගන්න සුපිරි තෑගිය වටිනාකම රුපියල් 6,94,20,158යි 780ක්. ගන්නම ඕන ටිකට් එක සුබ දවසක් අලුත් වුණු වෙනස් වුණු තෑගි වැඩි වුණු ත්‍යාග රටාව ගැන ඔබ දැන් දන්නවා. ඒ වුණත් අදත් අපි මතක් කරනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් සුබ ලග්නයත් එක්ක සුබ අංක 3 ගලපා ගැනීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරු පැදියක් හෝ රුපියල් ලක්ෂ 5 තෑගි දිනා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ජයග්‍රාහී අංක 3ට රුපියල් 50,000 තෑගි වගේම ප්‍රවර්ධන ත්‍යාග අංකයට රුපියල් 25,000 තෑගිත් සෙසු තෑගිත් ඔබට දිනා ගන්න පුළුවන්. ஆம், சுபதவசக் லொத்தரானது புதிதாகி எளிதாகி பரிசுகள் அதிகரித்த புதிய பரிசு கட்டமைப்பின் மூலம் நீங்கள் சுப இலக்கினத்துடன் 3 இலக்கங்களை சரியாக பொருத்தி எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று அல்லது 5 லட்சம் ரூபாய் பண பரிசில்களை வெல்ல முடியும். அது மட்டுமல்ல 3 இலக்கங்களை மட்டும் சரியாக பொருத்தி 50,000 ரூபாய் பண பரிசில்களையும் மேம்படுத்தல் பரிசு இலக்கத்தை சரியாக பொருத்தி 25,000 ரூபாய் பண பரிசில்களையும் வெல்ல முடியும் என்று நினைவுபடுத்திக் கொண்டு இன்றைய நாளுக்கான 203வது சுபதவசக் சீட்டில்பினை ஆரம்பிக்கின்றோம். දවස සුබයි සිහින දිනයි සුබ දවසක් මේ 203 වෙනි දිනුම ඇදීමේ වාරය. දවස සුබ කරගන්න සුබ ලග්නය මුලින්ම අපි තෝරගෙනමු. முதலில் சுப இலக்கினம் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. අද සුබ ලග්නය තුලා. இன்றைய நாளுக்கான சுப இலக்கினம் துலாம். මීළඟට අපි තෝරගන්නේ ජයග්‍රාහී සුබ අංක 3. அடுத்து 3 சுப இலக்கங்கள் இந்த வேளையில் தெரிவு செய்யப்படுகின்றன. මුලින්ම අංක 44. முதலாவது சுப இலக்கம் 44. මීළඟට අංක 33. இரண்டாவது சுப இலக்கம் 33. අවසන් සුබ අංකය අංක 27. இறுதி சுப இலக்கம் 27. සුබ දවසක් තුළින් රුපියල් 25,000 තෑගි ඔබට දිනා දෙන්නයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. අද ප්‍රවර්ධන ත්‍යාග අංකය 2,512. மேம்படுத்தல் பரிசிலக்கம் 2,512. රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන සුබ දවසක් ලොතරැයියෙන් 2025 වසරට රුපියල් කෝටි 17කට වැඩි දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු අද දවසේ සුබ දවසක් තුලින් බිහිවුණු වාසනාවන්තයින්ගේ තොරතුරු. බොහොම ස්තුතියි. Selected zodiac sign is Libra and the winning numbers are 44, 33 and number 27. අද සුබ දවසක් තුලින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් යතුරුපැදි ජයග්‍රාහකයෙක් බිහි වෙනවා. වාසනාවන්ත ලොතරැයිපත අලෙවි කරනවා කොළොන්ඩාව NLB අලෙවි නියෝජිතවරිය ස්වර්ණා කුමුදුනී மහත්මිය. இன்றைய சுபதவசக் சீட்டிலிப்பிலே 5 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசில் அல்லது எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த டிக்கெட் ஆனது கொலன்னாவ எமது விற்பனை முகவர் திருமதி ஸ்வர்ணா குமுதினி என்பவரால் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. ඒ වගේමයි රුපියල් 50,000 ජයග්‍රාහකයින් 7 දෙනෙකුත්
අද බිහි වෙනවා. அத்துடன் 50,000 ரூபாய் பணப்பரிசில்கள் 7 வெல்லப்பட்டுள்ளன. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඩේමියන් ප්‍රවර්තන ත්‍යාගාංකය ගලපා ගැනීමෙන් රුපියල් 25,000 ජයග්‍රාහකයන් 40 දෙනෙකුත් අද සුබ දවසක් තුලින් බිහි වෙනවා. அது மட்டுமல்ல 25,000 ரூபாய் பணப்பரிசில்கள் 40 முன்று வெல்லப்பட்டுள்ளன. ඒ අනුව අද සුබ දවසක් තුලින් රට පුරාම වාසනාවන්තයින් 1,50,32 දෙනෙකු අතරේ රුපියල් 91,73,120ක මුදලක් අපි බෙදා දුන්නා. அதன்படி இன்றைய சுபதவசக் சீட்டிலிப்பிலே 1,05,32 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 91,73,120 ரூபாய் பகிரப்பட்டுள்ளது. ඔබව දිනවන්න දැන් සූදානමින් ඉන්නවා ජානක සමගින් රාධිකා. මීළඟට මෙගා පවර්. සුබ දවසක් අලුත් වෙලා පහසු වෙලා තෑගි වැඩි වෙලා දවස සුබයි සිහින දිනයි සුබ දවසක් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. එදා රුපියල් කෝටි 47ක් අපි දුන්නේ කුරුණෑගලට. ඒ රාත්‍රියේ රුපියල් කෝටියක ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරිතයාගය අපි දුන්නේ අනුරාධපුරයට. හැමදාමත් ඔබේ හීන සැබෑ කරන්නේ மெகா பவர் லொத்தரையும் තමයි. லொத்தர் செட்டிலிப்பு வரலாற்றில் 47 கோடிக்கும் அதிகமான மிகப்பெரிய சூப்பர் பரிசை உங்களுக்கு வழங்கிய உங்கள் கனவுகளை நனவாக்கும் மெகா பவர் செட்டிலிப்பின் அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாக இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம். රාධිකා හැමදාමත් ලොතරයි කරලියේ පෙරලියක් කළේ මෙගා පවර්ම තමයි. ඉතින් හිතුතුනේ මෙගා පවර් ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි තෑග්ගට ග්‍රෑන්ඩ් වෙනසක් වෙන්න තමයි යන්නේ ඉදිරියේදී. ජනවාරි මාසේ 30 වෙනිදා 2438 වෙනි මෙගා පවර් දිනුම් වාරයේ සිට සුපිරි අංකයේ සමග ජයග්‍රහී අංක 4 ගලපා ගනිමින් ඔබට පුළුවන් ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරි තෑග්ගට අති නවීන සුපිරි මෝටර රථයක් දිනා ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි එදිනට සිදු කරන විශේෂ දිනුම් මැදීමෙන් තවත් නවීන මෝටර රථයක් දිනා ගන්න පුළුවන් මෝටර් කාර් රථ වාසනාංකය ගලපා ගනිමින් විතරක් නෙවෙයි මිලියනපති වාසනාංකය ගලපා ගැනීමෙන් රුපියල් මිලියනය තෑගි ලක්ෂපති වාසනාංකය ගලපා ගැනීමෙන් රුපියල් ලක්ෂය තෑගි ඇතුළුව තවත් සෙසු මුදල් තෑගි ඔබට දිනා ගන්නට පුළුවන්. ඔබත් එහෙමනම් වැඩියෙන් மெகா பவர் விசேஷ தினம் பாரே லொத்தரைපත් අරගන්න. ஆம், ஜானக நினைவுபடுத்தியது போல மெகா பவர் கிராண்ட் சூப்பர் பரிசு கிராண்ட் மாற்றம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஜனவரி மாதம் 30ஆம் தேதி 2438வது மெகா பவர் செட்டிலிப்பிலிருந்து சூப்பர் இலக்கத்தோடு 4 வெற்றி இலக்கங்களை பொறுத்து இப்போது கிராண்ட் சூப்பர் பரிசாக அதிநவீன கார் ஒன்று, அது மட்டுமல்ல அன்றைய தினம் நடைபெறும் விசேட செட்டிலிப்பிலே மேலும் நவீன கார் ஒன்றை கார் அதிர்ஷ்ட இலக்கத்தை பொறுத்து வெல்ல முடியும். மில்லியன் பதி அதிர்ஷ்ட இலக்கத்தை பொறுத்து மில்லியன் ரூபாய் பரிசுகள், லட்சாதிபதி அதிர்ஷ்ட இலக்கத்தை பொறுத்து லட்சம் ரூபாய் பரிசுகள் உட்பட ஏராளமான பரிசுகளை நீங்கள் வெல்ல முடியும். உங்கள் கனவுகளை நனவாக்கும் மெகா பவர் செட்டிலிப்பின் 2435வது செட்டிலிப்பில் இன்றைய நாளும் நாம் உங்களை சந்தித்திருக்கின்றோம். අපි දැන් ආරම්භ කරමු மெகா පවර් 2435 වන දිනුම් වාරය. අද மெகா පවර් දිනුම් වාරයේ වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයයි අපි දැන් මේ විදිහට තෝරගන්නේ. ஆங்கில எழுத்து முதலில் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. අද ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය Z. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து Z. රාධිකා දැන් අපි තෝරගමු අද දවසේ වාසනාව ගෙන එන සුපිරි අංකය. சுப இலக்கம் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது. මෙන්න අද ජයග්‍රාහී සුපිරි අංකය අංක 26. தெரிவு செய்யப்பட்ட சுப இலக்கம் 26. අද මේ මෙගා හීනය සැබෑ කරගන්නේ ඔබද. දැන් අපි තෝරගන්නට සූදානම් අද மெகா பவர் දිනුම් වාරයේ වාසනාවන්ත ජය අංක. 4 வெற்றி இலக்கங்கள் தற்போது தெரிவு செய்யப்படுகின்றன. අද පළමු ජය අංකය විදිහට යන්ත්‍රය අපට ලබා දෙන්නේ අංක 73. முதல் வெற்றி இலக்கம் 73. මෙන්න ලැබුණා දෙවන ජය අංකය අංක 7. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 7. මේ ලැබෙන්නේ තුන්වන ජය අංකය අංක 42. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 42. මෙන්න අවසන් ජය අංකය අංක 33. இறுதி வெற்றி இலக்கம் 33. රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන මෙගා පවර් ලොතරැයියෙන් 2025 වසරට රුපියල් කෝටි 54කට වැඩි දායකත්වයක් අපි ලබා දී තිබෙනවා. එකම 2025 වසරට සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 4 දෙනෙක් සමගින් 20 ලක්ෂපතියන් 71 දෙනෙක් අපි බිහි කර තිබෙනවා රටට. බොහොම ස්තුතියි රාධිකා. Today selected English letter is Z, super number is 26 and the winning numbers are 73, 7, 42 and number 33. අද දිනුම් වාරයෙන් සමස්ත ජයග්‍රාහකින් 1,12,871 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 64,92,641 මුදලක් මේ දැන් අපි ඔබ අතරේ බෙදා දුන්නා.
நன்றி ஜானக்கு. இன்றைய மெகா பவர் சீட்டளிப்பின் மூலமாக 1,12,871 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 64,92,640 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் மெகா சூப்பர் பரிசு 17,57,14,056 ரூபாய், பவர் சூப்பர் பரிசு 1 கோடி ரூபாய், கிராண்ட் සුපර් පෙරසුම් 1 கோடி ரூபாய். හෙට ඔබ දිනන මෙගා පව මෙගා සුපිරිතයාගේ වටිනාකම රුපියල් 17 කෝටි 57 ලක්ෂ 14,056යි. පව සුපිරිතයාගේට රුපියල් කෝටියක්, ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරිතයාගේටත් රුපියල් කෝටියක්. නිධානයක වාසනාව ඔබට ලබා දෙන ජාතියේ මහා ධන සම්පත ධන නිධානය 2117 වන දිනුම් වාරයයි රාධිකාත් මමත් දැන් ආරම්භ කරන්නේ. தேசத்தின் மாபெரும் செல்வ புதையல் தன நிதானය 2117வது சீட்டளிப்பு இது. දැන් ගන්න ධන නිධානය ලොතරයි පත් ඔබේ අතට. ධන නිධානය අද දිනුම් වාරයේ වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයයි අපි දැන් තෝරගන්නේ. ஆங்கில எழுத்து முதலில் தெரிவு செய்யப்படுகிறது. අද ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය T. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து T. ලක්ෂ 900කට වැඩි මෙ දැවන්ත සුපිරිතයාගේ ඔබේ නමට ලිය උණු සුපිරිතයාගයක් විය හැකි. දැන් අපි තෝරගන්නවා අද දිනුම් වාරයේ ඔබට වාසනාව ගෙන එන වාසනාවන්ත ජය අංක. අද පළමු ජය අංකය අංක 81. முதல் வெற்றி இலக்கம் 81. මෙන්න දෙවන ජය අංකය අංක 75. இரண்டாவது வெற்றி இலக்கம் 75. මේ ලැබුණේ තුන්වන ජය අංකය අංක 63. மூன்றாவது வெற்றி இலக்கம் 63. මෙන්න තීරණාත්මක අවසන් ජය අංකය අංක 41. இறுதி வெற்றி இலக்கம் 41. රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන ධන නිධානයේ ලොතරැයියෙන් 2025 වසරට රුපියල් කෝටි 38කට වැඩි දායකත්වයක් NLB අපි ලබා දුන්නා. එකම 2025 වසරට සුපිරිත්‍යාගලාභීන් 3 දෙනෙකුත් අපි බිහි කළා. ඔබේ වාසනාව ගැන කියන්නයි මේ සූදානම්. බොහොම ස්තුතියි. Today selected English letter is T and the winning numbers are 81, 75, 63 and 41. රාධිකා අද දිනුම් වාරයෙන් දෙලක්ෂපති වාසනාවන්තයෙක් රටට බිහි වෙලා සිටිනවා. ජයග්‍රාහී ලොතරැයි පත අලෙවි කරන්නේ NLB අපේ අලෙවි නියෝජිත අජන්තා නාමලී මහත්මිය මාතර. අද දිනුම් වාරයෙන් සමස්ත ජයග්‍රාහකයන් 87382 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 50,27,080ක මුදලක් මේ දැන් අපි බෙදා දුන්නා. நன்றி ஜானக்கு. இன்றைய தனநிதானிய சீட்டளிப்பின் மூலமாக 2 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசு 1 வெல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் இன்றைய சீட்டளிப்பின் மூலமாக 87,382 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 50,27,080 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் சுப பரிசு 9,56,13,641 ரூபாய் 36%. ඔව් හෙට ඔබ දිනන ධන නිධානය සුපිරිත්‍යාගේ වටිනාකම රුපියල් 9 කෝටි 56,13,641යි 736ක දැවැන්ත මුදලක්. රටේ වැඩිම පිරිසකගේ කෝටිපති සිහින සැබෑ කළ ලොතරැයි ලොව රජ කිරුළ මහජන සම්පත 6,087 වන දිනුම් වාරයයි අපි දැන් මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ஏராளமான வெற்றியாளர்களையும் அதிர்ஷ்டசாலிகளையும் உருவாக்கிய பெருமை கொண்ட லொத்தர் உலகின் ராஜ கிரீடம் மகஜன சம்பத் 6,087வது சீட்டளிப்பு இது. එහෙමනම් දැන් අපි යමු මහජන සම්පත ඔබේම දිනුම් මැදීමට. ඔබේ හීන සැබෑ කරවන අද මහජන සම්පත දිනුම් වාරයේ වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමග වාසනාව ගෙනෙන ජය අංක දැන් අපි තෝරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අද ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය W ජය අංක 927.76. தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து W வெற்றி இலக்கங்கள் 927,076. රටේ සංවර්ධනය මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වා ගැනීමට රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඍජුවම දායක වන මහජන සම්පත ලොතරැයියෙන් 2025 වසරට රුපියල් කෝටි 220කට වැඩි දායකත්වයක් අපි ලබා දී තිබෙනවා. එකම 2025 වසරට සුපිරිත්‍යාගලාභීන් 12 දෙනෙකුත් අපි බිහි කළා. අද ඔබට ලැබුණු වාසනාව ගැන මුළු රටටම කියන්නයි සූදානම. බොහොම ස්තුතියි රාධිකා. Today selected English letter is W and the winning numbers are 927076.
අද දිනුම්බාරෙන් අපට හැකියාව ලැබෙන රුපියල් ලක්ෂ 25ක ප්‍රථම ත්‍යාගලාභියෙක් බිහි කරන්නට ජයග්‍රහී ලොතරැයි පත අලෙවි කරන්නේ NLB අපේ අලෙවි නියෝජිත ශ්‍රයානි රත්නායක මහත්මිය නිවිතිගල. එකම අද දිනුම්බාරෙන් රුපියල් ලක්ෂය බැගින් දිනා ගන්නා වාසනාවන්තයන් 20 දෙනෙකුත් රටට බිහි වෙලා සිටිනවා. මෙන්න මේ අපේ NLB අලෙවි නියෝජිත මහත්මින් තමයි ජයග්‍රහකයන් බිහි කර තිබෙන්නේ. එස් සෙල්වරාජා කල්මුනේ වාසනාවන්තයන් දෙදෙනෙක් ඒකම ටී නිශාන්ත ගෝනවල සුරංග රොද්රිගෝ ජයල ඔස්මන්ද සිල්ලා මහනුවර ප්‍රභාෂිනී නාමල්දෙනිය වත්තේගම ඩී එදිරිවීර බරවකුඹක AR ග්‍රානුදීන් පුත්තලම අනුරුද්ධ බී වීරසූරිය රිකිල්ල ගස්කඩ වාසනාවන්තයන් දෙදෙනයි පී ප්‍රදීපන් මඩකල්පුව DM ජයවීර ආඩි අම්බලව නිශ්ශංක වික්‍රමසිංහ මහනුවර HA ජයසේකර දඹුල්ල සම්පත් ගුණරත්න දෙල්ගොඩ සමීර සිරිවර්ධන වාරියපොළ KG කපිලරත්න මරදාන දමිත් මෝහන උඩවලව එවැගේම මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තවත් වාසනාවන්තයින් දෙදෙනෙක් බිහි වෙලා සිටිනවා. ඒ අනුව අද දිනුම් බාරෙන් සමස්ත ජයග්‍රාහකයන් 2,64,534 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 2,12,99,240ක දැවැන්ත මුදලක් මේ දැන් අපි බෙදා දුන්නා. நன்றி ஜானக. இன்றைய மகாஜன சம்பத செட்டிலிப்பின் மூலமாக 25 லட்சம் ரூபாய் முதற் பரிசு ஒன்று வெல்லப்பட்டுள்ளது. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டை NLB நிவித்திகல விற்பனை முகவர் ஸ்ரீயானி ரத்நாயக்க என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். அத்தோடு இன்றைய செட்டிலிப்பின் மூலமாக 1 லட்சம் ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 20 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் 2 டிக்கெட்டை NLB கல்முனை விற்பனை முகவர் எஸ் செல்வராஜா என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். மற்றொரு டிக்கெட்டை NLB புத்தளம் விற்பனை முகவர் AR ராணுதீன் என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். மேலும் ஒரு டிக்கெட்டை NLB மட்டக்களப்பு விற்பனை முகவர் பி பிரதீபன் என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். அந்த வகையில் இன்றைய செட்டிலிப்பின் மூலமாக 2,63,534 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 2,12,99,240 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாளை உங்களுக்காக காத்திருக்கும் சூப்பர் பரிசு 2,18,29,656 ரூபாய். ඔව් හෙට මහජන සම්පතින් ඔබ දිනා ගන්න රුපියල් 2,18,29,656ක දැවැන්ත සුපිරි ත්‍යාගයක්. හැංගි බැඳගෙන වෙස නටමුද එලියේ කොටු කප ගහපුගේම ඉවරයි අයේ දවසේ වියදමට කියාපු ලක්ෂ 2.5ක් දෙන රුපියල් 40 අලුත්ම සම්පත ආවා මේ කඩමණ්ඩියේ නීනුලට කොටු කපලා දවසේ වියදමට කීයක් හරි හොයාගන්න try කරපු පප්පලට එන්න රුපියල් 40ට දිනුම් අවස්ථා 5ක්ම දෙන කොටු දෙකට 1000ක් කොටු තුනට 4000ක් කොටු හතරට 50000ක් එක්ක මහා දිනුම ලක්ෂ 2.5ක් දෙන අරිෂ්ඨ වගේ සුපිරි අලුත්ම ටිකට් එක අද සම්පත ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දෙනකොට දෙයියෝ කොටු බලපමු අයියෝ රුපියල් 40කට අද සම්පත ආවෝ. අද වියදමට අද සම්පතේ ජයග්‍රාහී නිල ප්‍රතිඵලය බවට පත්වන්නේ අද මහජන සම්පත දිනුම් වාරෙන් තෝරා ගන්නා ලද ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයත් අවසාන ජය අංක 4ත්. ඒ අනුව අද සම්පත ජයග්‍රාහී දිනුම් වාරය 662 ජයග්‍රාහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය W ජය අංක 7.76. மகாஜன சம்பத லொத்தரின் ஆங்கில எழுத்தும் இறுதி 4 வெற்றி இலக்கங்களும் அத சம்பத லொத்தரின் வெற்றி இலக்கங்களாக அமைகின்றன. அந்த வகையில் இன்றைய நாள் நாம் உங்களை சந்தித்திருப்பது 662வது அத சம்பத செட்டிலிப்பில் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆங்கில எழுத்து W வெற்றி இலக்கங்கள் 7076. Today winning English letter is W, winning numbers are 7076. අද දිනුම් බාරේ රුපියල් 2,50,000 ත්‍යාග දෙකක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ජයග්‍රාහී ලොතරැයි පත් අලෙවි කර තිබෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ NLB අලෙවි නියෝජිත මහත්මීන් දමයන්ති වල්පිට පෝරුව දණ්ඩ ලාරණී ලියනගේ මීගමුව කොච්චිකඩේ. நன்றி ஜானக. இன்றைய அத சம்பத செட்டிலிப்பின் மூலமாக 2,50,000 ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 2 வெல்லப்பட்டுள்ளன. பரிசுக்குரிய டிக்கெட்டுகளில் ஒரு டிக்கெட்டை NLB போர்வதண்ட விற்பனை முகவர் தமயந்தி வல்பிட்ட என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். மற்றொரு டிக்கெட்டை NLB நீர்கொழும்பு கொச்சிக்கடை விற்பனை முகவர் லாலனி லியனகே என்பவர் விற்பனை செய்திருக்கின்றார். එකම රුපියල් 50,000 වාසනාවන්තයින් 49 දෙනෙකුත් රටට බිහි වෙලා සිටිනවා. அத்தோடு 50,000 ரூபாய் பணப்பரிசுகள் 49 இன்றைய நாள் வெல்லப்பட்டுள்ளன. යනු අද දවසේදී අපිට හැකියාව ලැබුණා රුපියල් 1,16,71,840ක දැවැන්ත ත්‍යාග මුදලක් ඔබ අතරේ බෙදා දෙන්නට. இன்றைய அத சம்பத செட்டிலிப்பின் மூலமாக வழங்கப்பட்ட மொத்த பணத்தின் பெறுமதி 1,16,77,740 ரூபாய். அந்த வகையில் இன்று இடம்பெற்ற செட்டிலிப்புகளின் மூலமாக 9,27,990 அதிர்ஷ்டசாலிகள் மத்தியில் 7,63,05,460 ரூபாய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. අද NLB ජාතික ජයවරණ තුලදී අපිට හැකියාව ලැබුණා සමස්ත ජයග්‍රාහකයන් 9,20,990 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 7,63,50,460ක දැවැන්ත ත්‍යාග මුදලක් බෙදා දෙන්නට. ඒ විදිහට වාසනාව ලබා දීලා හෙටත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි ඔබේ නිවසින් සමුගන්නවා. මතකයේ තියාගන්න ජීවිතයේ සිහිනයට වාසනාවේ ආශිර්වාදය NLB.